Ni bwega sana mutegeri wa Meru TV na kethi cia mwanya ugorobo na Arua ngikuwatogeni kiri nteto cia tiro tuthirite twikuthuranira muthenyo na Arua kuma aja kaunti ya Meru na kinya ome ya kaunti ya Meru ikana rua rene tariki 11 mweri ni Jwena mwaka 2025 onire turakora mbitanjeri wa Chube no monaniri wetu wa marithio ukamwita Jacqueline Makena. Na tukiambiria na nteto cietu ni ati nawe waziri kana CS wa urimi ajandene ya thiguru ya Kenya noe CS Mutahi Kagwe tukuya na Arua na kumbite kwithirwa akiriunga ruterero kiriene ira iri wandine ya Mikinduri na aragwitite gukungwira ntuku ya murimi haja thigurune akiaria waziri uyu netete na mbere na kwithirwa akiuria harimi bamakandamia ruterero bombe kwithirwa bagitonyithia na kinya kuthithia cooperatives ciao ni kende batetheria kwithirwa bakigwatira maguri ja mega ya makandamia jao agite na mbere na kwaria netete na mbere na kuga ati bo bakarita thirikari ni bacitanirite gutigira bagukiria urimi bubu na araba kuwa kinya bakethirwa bagikira maguri jara o kilo imwe ya makandamia ikethirwa ikigurwa no mwandiki wetu wa nteto kuma Ruteru Adams Muturia ari nacio tariria kore intere cha Mikinduri mochemene okubanganitio ni Rwang'ura Agriculture and Food Authority rungura Ministry ya Agriculture bana mono bakerire mantu ya urimi makandamia mochemene yokari na waziri wa urimi Mutahi Kagwe mbunge wa Shombunge iketiganisi Mpuraburi na tongore bangi Kalthumba waziri Mutahi Kagwe akiwa no monkomuri makandamia ombe kwithira gukirua mono kiri kwalilia mantu ya maguri ya makandamia. Let me specify this. Wakati AFA ilisema bei ni 100. Haikusema that is the price. Ilisema nasikiza na maskini na masikio mawili. Ilisema that's a minimum price. Minimum. Minimum ni kusema nini? Ni kusema hakuna mtu anaweza kuja kwako kwa shamba kuambia ananunua na shilingi 90. Because the minimum set price is 100 shillings. That is not the maximum. Maximum inaweza kufika 1000. Hata 1000 inaweza fika. Na itafika hapo tukifanya vile tunapanga hapo. Tukijipanga, we will never discuss the minimum price. Because we will always be higher than the minimum price. Na ile maneno tumeambiwa, ile mambo ya aggregation, ile mambo ya kutengeneza association and cooperatives, that's the way to go. Mkiwa pamoja, bei itaenda juu. Watu wa makandamia ile kuumia wameumia kutafuta bei ya makandamia ni kali. Kidogo zamani kidogo miaka iliyopita miwili mitatu. Makandamia ilikuwa kutoka 250. Wa Chinese kutoka all the way kutoka Beijing, wengine Shenzhen, wengine kutoka Yemen, wengine Guangzhou wanakuja mpaka hapa. Kuna makandamia. Lakini wanagandamizwa na wakoloni wa Afrika ambaye hawataki kuona hawa watu wakiinuka. Walipiga vita mpaka wakaondoa. Kwa hivyo sisi wakulima makandamia. Kwangu nipate bwana CS maana nimepitia. Niko na shamba pale chini ya miraa. Karibu ikasifi ngapi mingi sana. Eti ya kwamba kama sisi kama wa Kenya ama wa Meru ukitaka tuinuke mambo ya makandamia lazima tuwe kama mchele pale Mwea. Wakati ule mzee alikuwa ananunua mtu mmoja, watu walikuwa chini. Wakati huu tusupport hawa watu wa Mount Kenya Cooperative. Tukisupport ile idea ambayo ilikuwa kule China, waende kule kutembea. Waangalie ni kitu gani walifanya ndio wakanunulia watu makandamia na pesa mingi, nao waweke bei ya kununulia watu wetu ndio watu wetu waweze kuinuka. Ukweli Morongo. Kaitende uko waziri Mutahi Kagwe no kirite bunene ya kuriba miraa barakwa no kabetete na mbere kura kwithira bakiathukira otho bombere kwithira bagikira yo igyo kuriba miraa akiwa antu babetete na mbere kumba kwithira bakinyele murimi yo kimera kya miraa. Hatuwezi kubali wewe uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7,000 shillings. Alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jamani, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna, aibu tu ya kiutu. Na kama unasema ni ndege ambayo bei
ya mafuta ya ndege iko hai, wachana na hiyo ndege, tutapeleka na lori. Kama wewe hutaki kununua ila bei ambao tulikubaliana, wewe nenda ukafanye trade ya kitu ingine. Go and buy maize, go and buy something else. But as far as Mirai is concerned, you will buy the price that we agreed. Muteiga wawite na ete auri baba Miraa chume pili bethire be kwanjia kwithira bakiura Miraa na moria bethire bagitikaniria kethira ti unu wite license kumba kwithira kiritaritwa na auri bangi kumba kwithira bakinikiro license ije gwitana mbere kumba kwithira bakiura Miraa na moria retikiritwe. Afa iko hapa, you will be licensed. Jana juzi tulisungumza na hao traders, tukasema tupatiane wiki mbili. Kama Miraa farmers wakija kwa sisi, watuambie vile vile watu wanaendelea kukataa kununua na ile bei ambao tumekubaliana, then AFA will cancel all licenses, all of them. Alafu watu waje wali-apply, na wakili-apply ile kitu watasign hapo ni kusema mimi nitanunua na hii bei. Sasa unapatiwa license ya hiyo bei. Jameni, kwa haja ya kwenda hiyo kazi yote. Nikiripoti Meru TV kumatiani Betata Msimoturia Wathirinja. Na tugitigana na ripoti yu tugomba kwithira tugitegera rutere ro Nairobi na nawe mutongeria wa mugongo no Rais William Ruto no ndiritwe akionania kunganirwa kwa waweni waki bwaki ni kinene kira kigitete na mbere kwithira kigia kwa rutere ro Nairobi ria ikumenyekana ya Talanta Stadium na ra etete na mbere na kwithirwa akiuga ati kieni igiki gikethirwa kirina mantu ja mengi na kigethirwa kigitetheria ukiria mitetho ajende gurune yetu ya Kenya. Rais Ngurukina ugite antu nguruki ya ngiri 3 ni borikiti orinde kwithirwa bakia wanguindene kiri wa kibobo bwakiani giki na arakuga antu ngiri 2 bakethira bagita ngugi muthenya kiri wa kibobo nabo antu ngiri 1,300 bakethira bagita na mbere na ngugi utuku nikienda gutigira kiani kiu gikuthirikirwa na mpowe netete na mbere na kwithirwa kiwa kiani giki gikomba kwithirwa gikikarwa ni antu ngiri 60 kana 60,000 nikiani kiraki kwirikana ati ndene ya kiani giki gikomba kwithirwa gigisethirwa misetho ya mubira ya maguru kana football nayo ome ya kiani giki kukethwa kuri na BNB ingi bira bikethwa bitumika kiri mantu ya kumatoka na kinya mutetho ya rugby na ni kiani kira kiri kwethwa gikithiria ngugi gugikinyira mweri wa Disemba mwaka jojo 2025 no mwandiki wetu Anteto Mwirigi wa Charity ari na Anteto Utariria. Mutongeria wa Ndegero Daktari William Samoei Ruto na ikinyerie kuthoja murandi jua wa kibwakieni kia michetho Nairobi Talanta Sport City murandi jo keregerwa gokeria michetho bonene aja Ndegero ya Kenya. Hii miradi ya affordable housing, market, stadium, physical facilities inasaidia kuajiri vijana wengi katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimekuja hapa kuwarai na kuatia moyo ya kwamba kazi hii mnafanya, mnatusaidia kubadilisha Kenya, mnatusaidia kujenga taifa letu la Kenya, na mimi niko na nyinyi 100% mbele na nyuma, kushoto na kulia, kwa sababu tunataka twende mbele pamoja. Kulingana na riboti rirekeretwe ni ati murandi jo ni jwandikite anto biombe nkoroki ya ngiri 3 gutigira ni bakwigwatira twanya twa ngugi ontuko. Rais agiteteretwa ria thirikari yawe kwengeria Kenya ngogene cia mjengo muno mbeu mbithe akiuga gutenteria thirikari yawe gwetana mbere kugwatira murandi jo gukeria mbeu mbithe. Kuna watu wengi wananiambia ati mimi nimepeleka vijana wengi kwa mijengo. Mimi nataka niwaulize, kuna mahali ingine plumber anaweza kufanya kazi bila kwa mjengo? Kuna mahali ingine electrician anaweza kufanya kazi bila kwa mjengo? Kuna mahali ingine steel fixer anaweza kufanya kazi bila kwa mjengo? Si lazima ukue kwa mjengo? Ndio ile masomo mmesomea. Kwa hivyo mimi nataka niwaulize, hii kazi niendelee naye ama mnasema tufanye namna gani? Ethenya riu Ruto na gwatirite itumi bia ngwataniro gatagati ga tongeria na Akenya niu gutigira mugongo jwa Kenya jio kumba gukoria Kenya kiwiti na mbere. Ili tuweze kukamilisha azma yetu na mipango yetu, ni lazima pia tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja.
Ni kweli ama si kweli? Si ndio? Hapa tuko na watu wa kutoka jamii zote, si ndio jameni? So ndio mimi ninasema na washukuru viongozi wengi ambao wamekubali tuache siasa ya mipaka ya ukabila na dini na siasa. Tuungane, tuunganishe taifa letu. Ndio vijana wa Kenya wapate ajira, tusonge mbele pamoja. Nkiripotera Meru TV kuma muchine munene jwa Nairobi diako adiatoa ni Mwirigi wa Charity. Na tugitigana na ripoti na tuketha tugichokera ja kaunti-ini ya Meru na nawe mujumbe wa Centriment nwe Kirimangushine nethiritwo agiciumiria na kwitana mbere kwithirwa agitariria itumi biawe bia kurega mutongeri wa mugongo nwe Rais William Ruto kwithirwa akiriunga ndene gicigo mbunge kiu igitarira arambite kwithirwa akithithia ndiunga yawe aja kaunti-ini ya Meru. Nkuruki mubunge ojo netitana mbere na kwithirwa akiariria atongeri ba gicigo mbunge kiawe na kuboria kwithirwa bagitigana na siasa na nkuruki kwithirwa bakinyigia mwanki yo siasa ndene gicigo mbunge kiu nikienda witina mbere bomba kwithirwa abukioneka na mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma hari na Nteto utariria. Nawe Kirimangushine mujumbe wa Centriment muthenya jwa Narua na umirite na kuga niwe waregere President William Ruto eja kiri gicigo mbunge gya Centriment kiri ndiunga yawe ni araugite kira President Ruto enda kuja kurugura Centriment kinya mujumbe ujo atirugura gatuma munini wawe. President Ruto na ariungire Meru nonte nkona gukiurwa muno bakoria na tandege cia kurukire Centriment ciata ciarandi na ala Southiment naru anto ba Centriment bamenye urini ndarege President ya kwa Centriment nonto gote murandi ndonete ena jwe gite kurukura na siasa ekanywa itirijawa netete kuronchi transformer na ala kama hindi kijuene gaiti kigitie lakini ndataga ndona transformer akinya untembeja into konto mapi ndona itembia rendikyu tokagira President ndeni edete kuronchi transformer na ndeni ndora ntobara babanga atua ndikonda President ya kwai wakwa niara na ndi mujumbe uju umirite na kuga na kubanga ndiunga ya President William Ruto kirigiciko mbunge kiawe mweri jwenana mwaka juju nikenda kabaletera mbeja ja University ya Mariene na kinyankuruki ethira kirugure murandi jo gwikira stima na weru kirigiciko mbunge giki akeya gwako mweri jwenana akironji na rete mbecha cia Mariene University ngiri 500 yara ndarombere na kironji stima ira ndamurombere riria twaraia turi Mariene University na turi mukiria ni aria akirikiria kuromba murutira jwa siasa jwithire jukina ma kirigicigo mbunge giki augite bubu nyuma ya nkusanio katikati kawe na Speaker Solomon Ayubu Bundi kuga karomba gitike mujumbe na monkijo gi siasa jwithira jugukira anene indi na ndi siasa ningite muno nontingo karankia gwa kuri mtongo kurunga makauga aromba mtu aromba ngugine rere werui nyethe itukuga abitina netiganonyo kinyagwa to kuthukanwa antu babo guchibe tikirwe nonto ni thirikari ona mbecha babu bugituruto wengo akiuga miaka irire kurukite iraria kuthurania na kuria marandu lakini na ndera ito kwaria auga ni gitara gwita ngugi na ndero ntu budget ni kurukitwe na ni kona ni ara mbecha iri na takwiri isiri muntu etataga budget ona na nkurukitwe biranda arombete akeya kawa indira arombere eja ataga nontu na ukinya akawenda arombere roi kota aromba kuma 2013 na wari munene muno utaromba 2017 na munene muno orekere mejamberia kuthithia the president we ngwa manto ya kubua mbechi ikweja nendo wano kwamberia kuthithia ai nabu kwendoni amero kwendoni na ende muntu akari orongo bomenya kwe muntu twirete muntu ari orongo bokaidai jama kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma.
Na tugitigana na ripoti huu ya Jeff wagituma kuma rutero rwa Central Imenti na ndeto kethira tukithiora muthigo mwanka ruterene rwa Igembe North na ranyuma ya Meru TV kwithirwa bakimurika rugono rwa mabitha bathatu barabombere kwithirwa bakiura gwa rutererura na kinya family tio kwithirwa igitiumiri na kiriro gikinene na kuga ati utirwa nginya rumo rwa thirikari romba kwithirwa rugitiumirie kuriungira family ira kana kinya gwita kuwa pole tio kiri family ira na ndentuku ya narua ndwangise thirikari mwanya mwanya ireo DCC munini wa DCC rutererura ya Igembe nwe Edward Njoroge bagwatanirite na munini wa OCPD kuma rutererura Mark Bitok o amwe na OCS Weldon Odhiambo ntuku ya narua ni bombete kwithirwa bagikinya njasi ya mabitha baba na kwithirwa bakiya na pole ciao na ndi bethiritwe bakiuri kinya kwithirwa bakimenyithio mitaratara irerio ya kwithirwa kana ya mathiko kana ya kwithirwa ya bakinogokia endo baba bao no mwandiki wetu wantatu kuma ruterero rwa Igembe Mukiri wa Nkunja na kumbete kwithirwa hagitene na bona gutiretera ripoti ije kuja kama ofisi kuja kuwapa familia pole kwa kumpoteza mpendwa wao. Na nyuma ya Meru TV kumurika rono rwa mabitha bathatu barabororo ni maitha na njasio batiwe bena kirero bakiwocherwa ngiro thirikari kinyarore kuromba kwitharo ikinya kire meseje ende rwari ofisi ya thirikari ni bakinyete kenjeje ario munini wa DCC Igembe North Nwen Edward Njoroge munini wa OCPD Mark Bitok amwe na OCS Weldon Odhiambo ni bakinyete kuwa polesio. Hii tumandamana na maofisa the Deputy Sub-County Police Commander, the OCS Lare Police Station na pia Assistant Chief Antwamboi Sub-Location hapa Antwamboi Location. So leo tumekuwa na shughuli ya kutembelea zile boma tatu za maofisa wetu wa kitengo cha NPR ambao walituacha siku ya Jumatatu kufuatia kile kisanga cha wavamizi na pia kujua ile mikakati ambayo wameweka kama familia ya kupumzisha wapendwa wao, na sisi kama ofisi tujue mahali ambako tutaingilia, ndio sote kama ofisi na familia tuweze kupatana katikati ili tupatie wapendwa wetu safari ya mwisho. Oriu bakieta mabitha baba NPR nontu bokwithia basiritanĩtie kuongelo kanteri Rwanda muni ya kutembeleza boma tatu siku ya leo ni kuwapatia pole kama ofisi. Kumbuka kwamba hao ni maofisa ambao tumekuwa nao hiyo miaka yote tangu andikwe kazi. Wametusaidia kwa kazi hapa na pale, kupambana na wizi wa mifugo hapa na pale, na pia kuzuia wizi wa mifugo. Kiripoti ya Meru TV kuma Rwanda rwa Igembe North Beta Mukiri Onkonja. Na tugitigana na ripoti ya Mukiri wa Nkunja na ndetuketha tugichokera ruterene rungi na ranyuma ya gucokaniria miario gategate ka speaker wa County Assembly ya Meru nwe Ayubu Bundi na mubunge wa Central Imenti nwe Kirima Ngushine na nde hakariba kiagu na bono bethiritwe bagichiumiri na gwita na mbere na kuthetera Kirima Ngushine bakiuga ati Ayubu Bundi kakuthanga Kirima akariba bangurukinyi betete na mbere na kuthetera Kirima bakiuga we ni muntu withiritwe akibatethina na bareterete mirandi kathumba ruterene rura na kwa ubate kwenda kuona mtu kwithirwa akimwinainia no mwandiki wetu wa nteto kuma ruterene ru no Phineas Kiogora ari nacio tariria Ariba kiago gicigo mbunge gya Central Imenti bamenerete speaker wa County Assembly Ayubu Bundi ni kiria bogite nethirite akithanga mubunge wa Central Imenti Kirima Ngushine bakiaria akaribaba ni baugite Kirima nethirite akirita ngugi na ko hatigane na Kirima kenda heta na mbere kurita ngugi ati tumukaritie groundine ugia Kirima ni kuoneka gute muntu uri akwina Kirima kinya mpiba bangi bonde gute muntu uri akwina Kirima ndene ya Central Imenti kuma turatura kuthurana tutona muntu twitirite ngugi ja Kirima ngugi ya Kirima ni kuonekana na ni njega indi ndenda kuria atiri muntu witwa Ayubu nari nari majority leader wa thirikari ya munya gutigintu Central Imenti yonere nari minority leader thirikari nekire itu gutigintu tuonere na speaker mbunge Meru gutigintu tukuona kiki amwita mbunge Steve mbunge yawe Meru ri
keja kumureta ndene ya settlement aja kuchumbura kirima titutirite ngukiri imbi amba weje settlement wambe otege imbi ongwe kwendelea kenda komba kurwa muntu uyu no ntutu mborwa ndoa utiene kintu kira gigwita na mbere ibwega ndiri ba medo na bati medo imwe ndio dere imwe ndio maendeleo na imwe ndio murungu kirima natigano nawe ukeja kwithirwa we muka ukore mahigo karana mukoroku ugeta kwinyangia kwa mukonge ukeja kwithirwa we mukoro ukore migo karia njeku ugeta kwinyangia njenge ukeja nabwe na ubore ukeja kwithirwa bwiringa chiasa cha teborum na mbendirum chiasa cha teborum na mbendirum ikuringa chiasa itaraire agotonya mantu ne security mantu ne transformer na kinya gwakira machip na assistant chief betu obichi njaga ibakiri obichi mondani mantu ne atira kagiteneo kau ni bakanite uria gukwirikana ni kirima warigiririe hayu bubundi kunenkerwa agite gia PS. Ndienda kwira Mheshimiwa Ayubu Bundi mbere Kenya ini agire mantu yangi mantu ya PSs di barandika barera kwa bandiko kaberia wa Egembe na arombe tegitikeu na naragire na tikirimo ratumiriaga ko Ayubu okeya kuthanuragire tikirimo tumite waga ikenya kaliu nuntu ni president Ruto bakugwatanira Raila itebionde gwatwikire bigeta ki kwa Raila kwau baba nginya bakarobi batumba kuona nuntu tabararikira Raila na batari baraira so kwaga gite te kirimo tumite na kirimo ageretie muno na kirimo ngwenda gupongeza nuntu nwature tuona bakibonge waturo kamikishu Ayubu agwetanwo kana kuchukua lakini nuntu mwa ngwataniro ya Ruto na Raila itetuma Ayubu ona nya kaberiona kana kaberio ngeno nuntu ameru barombete bawe ingi muno akini urikane boga ngomberete no utito kwandika tikirima ninde ndera kirima ninde akwirire Ayubu Bundi ngaria kibonge anda kura kirima atena ando ana ugwe kiko andikwa na ore ye gwita kaire kirima no raregere wa andikwa ri Ayubu Bundi na na kumania na ripoti hii ya Phineas tukomba kuthira tukijokia kambriki kanini tuketha tugichokera kagita gate kurajo komba kuthira kiumaru kwa mitambo ne nondo kuna mataja mengi ya tukuthuranirite ntuku edwari no kethirwa ugiteta kura tugachokera kagita gate kuraja Msimu wa kuvuna chapa na tatua tatu. Kuna guaranteed 1,300 vuna cash baada ya kila nusu saa na daily vuna bonus ya 1,100 kila Jumapili. Unaweza vuna hadi nusu milioni ama tuktuk ndani ya Tatua Bonanza Live na zawadi zinginezo. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. A brand new microwave machine. My brother, unaitwa nani? Benjamin Mtola. Umecheza tatua tatu kwa muda gani? Mara mingi. Ulishinda ngapi? Mara mingi. Sijacheza, it's for my brother. Oh, it's for your brother. Na sasa hivi umeshinda a brand new incubator machine. Hii ni ya kuangua kuku vifaranga. Na sio kuku tu, hata unaweza angua taki. Unasema mpango ni upi? Nitaenda kuzalisha mayai. Vifaranga yani. Vifaranga. Kuna yule ambaye anatazama hajawahi cheza tatua tatu, namwambiaje? Acheze, inakuanga sawa. Wewe mbona hujacheza? Nilikuwa naona ni kama na joke but nimeona it's real. Umeona ni ukweli na ni rahisi kama 1 2 3. Vuna chapa leo na tatua tatu. Ingia kwa M-Pesa paybill number 150 account Meru TV. Amount ni shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. Mumero ugira atire wona giembe kia ringwa
kuri na gintu na nikyo gitumi bati turi Meru TV na Dere FM twikinyete tauni ya Nkubo tukimenyethia arimi ba majani arimi beria na arimi ba marigo ati tugukinya tukaburetera atongeria benu bobori bioria na babu chokerie tugitegera mawega na mathina jori mugubu nindene ya rumuriro siasa warugakujire mwe kumaja uterinya Fortunas Nkubo tariki 13 mwezi Jwana we nani Njeri wa Cheuke ugakurukirwa na tugitigana na ripoti yu nandikana ngakuribwega mutegeri wa Meru TV tukubagutha tugicokera bankwirira tuna mantu jamaingi ya tuguthiranirite tukoya na arua na ibwega no tubagwita na mbere gutwata mbere na kwithirwa uria muna batwi na tugita na mbere na nteto cietu ni ati nabo akariba ntura ya Gachereka ira iri wandi-ini ya Kariga nabo ni betite na mbere na kwithirwa bakigwatania gikundi kimwe kiria gikumenyekana ya Kaithe ni betite na mbere kwithirwa bakimeneria MCA wa wandi uno Joseph Kinyuko na roije kene muno ya Zendem nikira bakuga ati ne bethiritwe akibarongocia bakiari gikundi giki ni kiugite kana igitara bagwitite na mbere na kwithirwa bakithithia makitha ya muchango yo kura ite wamwe na kinya tenti ni betite na mbere na kwithirwa bakiuga Zendem no mbete kwithirwa akibabanganirie kiatho giki indi atumbire kwithirwa akikinyia ndene kiatho giki na ndabakuwa na ndi mwankira thai batina witikio ringi na MCA uju ni betite na mbere na kwithirwa bagikira ura ni we Bishop Mwathi roije kene rito ringi ya Kanugu na ndabakuga ati we no mbere kwithirwa agikinya kigomano ne giki na bakwithirwa ari nabo kuma rukiri na beterete bakithuganagia kinyo Zendem akomba kwithirwa agikinya antu au na nande atumbire kwithirwa agikinya antu untu bura buthuritie antu baba Antone anene nawe akiaria Bishop Mwathi ura wari mtu wa kui muno na Zendem igitare kithurano kia 2022 na tete na mbere na kwithirwa akimeneria untu bubu burakuga ati untu bura Zendem mbere kwithirwa akithithiria antu ba butebugi kinyanini na rara bete kwithirwa agichumiria na muthuro yo munene na kuga mwankira Zendem ati kubwira kinya kwithirwa aregitine giki no mwandiki wetu wa nteto kumarucerura Tharaka Ndagara Waiguna ari na chotariria Bwibwa kari na tori bagacera kana mono bara bagikundi gya Kaithe bombete kwithora bakithaga na Bishop Mwathi na rengira gya siasa kimenyekana ta Kanugu kirika thikira gikundi gya Kaithe gikuri na kyokeria kothania mbeca cia kugura ite wa mona tenti kya thikira gikwirikana kya bangitwo ni MCA huntu guko kinywa zaidi inde baromba kwithora bekara gikaroni gikimonka mathani mathainyanarira rio riombire kwithora rikibateria agicona na Bishop Mwathi gukorokera njera ya thimu rombire kwithora akibetega kiatho giki twagwata ripoti ya kwamba Kinyua CDM kiatho giki abanganiria ara wantamona no kweli kana urongo marengo baemboria baina sorojo kwa rangi na mutweri baka mboria re mwenzetu atikwenda tumuite katumureta bukaranga mujwa mtu murume atareku Kinyua reku kare giretu aliyenyo kweli ndena neti wakikiria gukorokera Sylvester Mutweri ya atunga ibakinyira bomethe wibare mzapara lakini Kinyua naregire wegore uri MCA mwenzake ukaki kuranga gondi yake atakwenda MCA wetu Zendem mwa abangeta mando make agoike auga akaya utogwatia kugura tenti na iteto tia gukomboraga agira tio mbago kinya Daira turingere MCA wetu mtarajiwa tunaga ale na big art na nkoro enene ndamoroka ya mheshimiwa Kinyakurira tojira achiere mheshimiwa twakaraga ndara ithando na chama ngirungura kararo nara keringa thimanda gana concern ndai kodia mbiyo kwendelea nyamura ntomoira mpere nyuntia gandaga nero ndamora baba tokyo rogoje wona kokuri akada totia mwije au maro ya dorora ya kora kondio ma ona na gereta kwa gana karibacha yaka MCA wetu mheshimiwa Nicholas karibu sana
Wewe muganiro riaga akathari muno we enyimaniria kweli muntu atikure aye kwentu yakera mangite kuya lakini ngaya muringithia au akaria goko ana baba gacheraka Mulungu na mutharimeni ingwenda gucokeria incoming MCA nkatho nontu biathe bionthe bianthiaga ntimwagaga yari ngitwari kwa Rolando nario na aruta kionthe kirahe nakio ntigetha gwinte atigaririe mubukori kionthe aruta Bishop Mwathi agutwakire ngoni kandaringirwo thimu nontu ndiumite ngugiri ciakwa bantu nderwa kuri muntu abangithitie kiatho giki kia munthi na bwarikana nontu kiatho giki ngukiririkana mwega mweshimiwa wenu uroriku agitwire twi mathikoni kwau atwire kiatho giki mwe mathikoni kwau nauga akaya kubugurira ite na mbio ini wenda bugire kwe munene onge wogire timweshimwa wetu uratuthurite MCA kirere kiatho kia MCA uratwathurire ntura huko etawa Joseph Kinyua SNDM lakini nontu neo chekariga bondi na chore bakwa bonde anyanya ruaja na raja ndegwa ibwetirwa na batinda runguro muti na ndegwa kamukomborire kema kera buhakara Yakoba mtoto wa mushirange ndera ndereba uratukwinwe kijawe thoko imishema nienge kubangite untu kungi nkamerugamia ndimbitege antu abu waigwe ndigitu kana tiena kyo ndimbare pole na batigaye kutigina bwana wana kidharaka muntu akaruta ndumo ekaregwa ndu ya nyambura gete gwento ndu ya nyambura ya kinyae arutete ndumo no kegwa tire ndumo me akeregirete ndu ya nyambura ya kinyae te ndumo kare Neta wewe tukenya mbura kare kumania na giontu giki kandu mbete kwethorwa kithombia na kumeneria na MC ogontu gogo Kinyua ZDM nontu bagotoma gikundi giki gikaramonka mathani tamu atabere kethorwa kaya kana atia utire giontu kithokuta muntu ari munengere kura ne kuroba na kuroba baria ari mu baria madaktari baria nasi baria na ntubonde bamethemba na kuru ne kuroba bakuru muthemba uyu utige tugethokuta kuthura muntu acoke neria antu bake arayaga kuromba rutha mucemanio ni goro Mombasa agatiga migate na mandazi agatwa ndege mwanka kama na Nairobi no tutwa mugorere nkari VAT imwe kwanga neo akamibuga mwanke kayaga wana wagitha komya kagethata magasera kawambia chakari gachigo munge kathara kankiripotera Meru TV gitoka mbeta ndagara waiguna na tukitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna ni ati nabio ikundi kathumba kuma rutero Centriment ni bietete na mbere na kuthirwa bikigunika na mbesa cia Uwezo Fund nawe akiari mubunge wa rutero ruru no Kirima Ngushine netete na mbere na kuthirwa akiaririe mwingi na kubori bethero bagitonya ikundine nikenda antu bonthe bomba kuthirwa bagitigirwa bakugunika na utethio tabubu rirabweja nawe mwandiki wetu wa ndeto hakuma rutero kiroria wa Stella ari nacio tariria muguko waririe kiringo ataniro ya ikundi mwanya kuma gicigo bunge gia Centriment uri maya kuithira batungitwe ngitunga kuma kigina kia Uwezo Fund akiaria kiri mutaratara wa kuwega na cheki cia gukiri ikundi mwanya uria ni mubunge wa gicigo bunge gia Centriment Moses Kirima. Asanteni sana ibwega no tukwarukire rurwega na ruwa bweja ngugine cietu na ruwa tukali na ngugire nene bumu ya bweja na mbele cia Uwezo
Uwezo Fund baba kukuona bale aja ni one of the beneficiaries bakabwira bongwa barabona mbesha narwa nangu chokeria ikundi ya constituency yetu sub county yetu Central Imenti nontubwa ibachokeria nkado nontubwa baija wambecha bakale bese che uwezo sigie chio ikure kwa ewa bwale akabwe ya wayingi keda bura ingigana rulinge bukarongiri magana jairi kaja datu eda bura ya datu rulinge bukaye waja 5 kaja 3 ko unandi eno siri nantu bako ba sentiment bamenyete sigiye nabo twali aja tukonenka ndiri tunenkanaira mbecha tuina 6.9 million. Urukino diriti ya kiuria ndukimbe kuidira bakiringiranye na ikundi mwanya kenda bomba kuidira bagisiyokiria ibyo kire muntu jana abo kiri kundi bila tuina byaje ikundi bilana ikundi kya bonda ya gatembi na ikimwaki bote muntu umba kuchumba wenka ibangeni kenda bona mbecha kubukira eyo ndo ndumwe youth ukira na gutokira na kuweterete aki kutingu ukulita bijani bijani twira wale yakulita ngugi kinyakoro gadidi ata ukarea kuna ndiye kuru babu ndi mutuma kuri kuru bangi na ale anja ara batireja ntubaba ne akirishi botere nibange ibadidi kundi ne ibarombe mbecha cyuweso omubunge uyu mwitite nambe na kuria akaribarike kugwata mbese igi isi Uwezo Fund wethera bagicitumira na njira iri muthiri batikeje gutigwa abari marambika iri ndagwita gichunje gakuya ko miyayo chokia ngado ugeta uga gichunje chokia ngado ingirithano kabite 10% yakyo ogwe kirage gya kuingirira tu ko 10% ingirira tu neo karida uwadana akuma gicigombunge gya Central Imenti ndikuyiria ntatori Twane Patrick Wastera. Nawe Emmanuel Bundi kana rawije kene ya rito ringi Manu na orani musiasa kuma rutero rwiriro rera no naciumiritie na guta na mbere na kwithirwa akimeneria mirandi ya gwiti na mbere ira yumbite kwithirwa ikithithika rutero rwiriro rera ni MCA wa rutereru nwe kana rawije kene ya kithinji into natete na mbere na kwithirwa akiwa mirandi ira jonthe yumbite kwithirwa ikithithia rutereru nika icamukitwe na itithithitu bwega na ndi Manu natete na mbere na kwithirwa hakiromba ngavana wa Meru no mutuma ntwethingia kwithirwa agikinya rutereru rwiri rorera na gucitegerera wengo mirandi ire gwita na mbere ruterene ru nikenda amba kwithirwa agitira mbese chimwingi ikwithirwa igitumika bwega no mwandiki wetu wa ntezo kuma rutereru mwende wa Liboni hari nacio tariria Emmanuel Bundi kana Manu nora ni musiasa kuma ruiriro rera gicigo mbunge kia Buri nonanitie kuria kwanirwa kwawe na nikiri mirandi ya witi na mbere ere bwithitwe ni MCA wa ruiriro rera Kithinji ntu akiwa kuri na unkumania na winyangia bubwingi bwa mbeca cia mwingi marita jako mitawa Emmanuel Bundi Manu kuma ruiriro rera andungi na aru andungi njotene barabara ere kuma njotene kagothene marinya barabara ne turungi aja njotene barabara eje project eje ne MCA mheshimiwa Kithinji ugire na mete 3.5 kimbudget na marogosho no gana mete 2 million na le barabara ne tumirete 5 million na te barabara eje kure tu akie ere o 200 meters na barabara ethithwa na twina evidence contractor ora rimire barabara eje imuchore wa MCA ontura eje barabara eje uchumbura to banjo tene yo bachumbure kitari nene lakini ondo ija barabara ethithwa ireje guchwira antu mbecha ti barabara era athithirwe ibe biashara era aja na barabara erejire kurwa yekirwa ngabio nijiri na barabara ethiriria mbecha kurukia more than 5.5 million inkwenda video investigation na mbecha ile cianenga no 30 million cia rujiro kathita 30 million iwe mbecha rujiro kathita ciagiro kanyomba kamwe ka oski na mbecha 30 million cienya mutaro utinya pipe ciekirwa utikindu kiathithwa na 30 million ethira na antu utimuntu inya utimuntu okundo rujiro kathita ndaromba kwina politiki ni kiambiru agitera kireito murungi kwina kirashi kirakiro kirashi kiu kitumirete 4 million kulingana na ndatera tu nayo
na kirasi kiu gikinyite rintone gitako monga thai gitojura na rero mbare awekire ngavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwethinge ni utonyera na kuthiatira mirandi eye ni kendo tiela mbesa cia muingi icio choka no tumiro boya bura kwagirite reverend na we muntu ogwitikira muntu mwinyia ndaromba tafadhali ijo tutungusire barabara cietu ngugire citi na aja no tumbe citi usuru wetu ukora babu thithitwe ijo thambio bici wejo umekishua ukuthiurunga ndene roire rorera umenya ngugire itiro na aja nuntu antu ndo betho bara atederwe kurari no kura bobu ngi baburendete ndene project tafadhali menyora ombo chokeria ntu betu mbecha na barabara ezi ethira mbecha cia barabara ezi ethe itariwa tafadhali bwana ngabana barabara kuma njo tene monga marinya tafadhali tokuroma na kwinya gukunene ukaria contract ora itete ngogeje no biashara irathithikite na ethira mbechi wichirei please menyona ugachokeria ntu betu mbecha kana contract achoke site ne kairi please tuthingatire politiki ne gieu ne kena graci kira giagirwa 4 million tumenye mbeca icio cietire atia ciarirwo atia contract ne kiarirwe na nya barabara enge ekuma tutu akweta kumira farm ko kimeu na are inja barabara euni irarimiro yegirwa maramu etigi arako kwenda karabati kweta kwa kugiro temo amujwekeri utikarabati ciekeri na nente kwerwa ngugire itawa ngugisi teithigi atia biashara irathithikana irathithikite muntu roga gwatikana arite mbeca ndaromba gwatu na ikondene na nuntu mbeca iria ararira itaxi mwananchi mbeca iria ciurite itaxi mwananchi irare akie muntu nikendo magwitira ngugina mantu jetho jesa sawa kiripotera Meru TV kuma roire rwarera bore mbeta wa mwende walaiboni. Na tukitigana na ripoti yu ya mwende na tuketha tugichokera ringi mwanka ruterene rwa Tharaka na aria nayo sub county ya Mukothima nithiritwe hikirigirwo kwithira kigunika Antonia na mirendi ya kithirikari na etete na mbere kwithirwa hikithithika rutere ru agikujira Ontububu no assistant county commissioner oro kumenyekana ya Jackson Abiki na etete na mbere na kwithirwa kiwa thirikari ni citaniritie na kwithirwa hikitigira mantu kana mirandi komba kwithirwa kiretaretwa akwina mwananchi nikenda bomba kwithirwa bakiuthirwa maisha na kinya bomba kwithirwa bakiumba kume access kana kwithirwa bakikinyira mantu jau gwita na mbere ya kithirikari netete na mbere na kwithirwa kiwa kukethirwa kuri na kithurano kana gutarana kwa askari ba prison na netete na mbere na kuwa Ontububu na ndibu ketha na mbere kwithirwa bugitetheria a youth na mono bombe kwithirwa bagichiumiria na ugite gutarana guku gukomba kwithirwa gukithitheka tariki 30 mweri juju ena mwaka juu na nandi na ndithirwa kita na mbere na kuria antu babethe bethe bagichiumiria na mbere nene nikenda bomba kwithirwa bagitarwa kiri mantu ne jamwe etajazana na kenda bomba kwithirwa bagitethuka na gutethia uturubo no mandiki wetu anteto kuma ruteru ndagara waiguna ari na chiatariria. Mimi naitwa Jackson Abiki, mimi ndio mkuu wa tarafa hii ya Mukothima ambayo imeweza kupanda kuwa sub county. Ningependa kuarifu vijana wa eneo hili wa Mukothima kwa jumla kwamba eneo hili sasa imeweza kubarikiwa katika njia ya kazi. Mwezi huu wa 4 tarehe 30 kutakuwa na recruitment ya askari wa magereza katika uwanja huu wa Mukothima Primary. So wale ambao wangependa kutafuta nafasi hizo wanajulishwa wajitokeze kwa wingi waweze kuja kujaribu bahati yao. Naomba vijana wote wale ambao sababu sasa kuna recruitment ya askari wa magereza prison wajitokeze tarehe 30. Hawataenda mbali, watakuja hapa Mukothima kwa uwanja. Wale ambao wataajiriwa waende kazi, ile nafasi tumepewa tufurahie. Wale ambao watapata kazi wafanye kazi kwa bidii. Nyamari kutumendelea kuja prison kana ya askari banchera tuweta Mukothima eno dieta kungana muno ntogwani babu mbere gwa cio. Na tugitigana na ripoti tuketha tugichokera rutere ne rungi na nayo family imwe kuma rutere rwa Chera wandine ya Mugwe
none tete na mbere na kwithirwa bakiromba antu bawendi bubwega kwithirwa bagichumiria na kubatetheria na araba kuwa mwene mukuru kana mukuru mwene families hatitherwa ena uwezo bwa gwita kana kinya kwithirwa yani atina maguru na kana kinya omba kwithirwa ari na wheelchair ya kumutetheria gwita na nandi ni bakwithirwa bagikurukira kagita gako mu no ntu igita rero ndi arenda gwita eta akarindi na tumba kwithirwa nandi agita antune anene no ntu buraba kuwa kinya mwana umwe kuma family ne weje mwari wawe kinya we atina uwezo bwa gwita na kinya atumba kwithirwa akiaria nandi bakiaria nandi ki bandeto family ni betete nambe na kwithirwa bakieresera mathina yaraba okurukira na guteseka guku nene na araba ugite mantu jita ni yethirito yagita ko kagita gaka nene kana yethirito yakiendelea ko kagita gaka nene na nandi batina mbecha cia kwithirwa bagitetheria antu baba na nikyo gitumi bakuromba antu bawendi bubwega kana nyathirikari kwithirwa nandi gitonyera na gutetheria mukuru uju kwithirwa akiona wheelchair wa mwana wawe nikienda bomba kwithirwa bakiuthauthirwa ni murigo jura bari na juno antu batina mbecha cia kumutethia no mwandiki wetu wandeto kumarutira umurimi wa mbogo ari na chatariria gikundi kimwe gitari gya kithirikari no kakithiite na mbere gutonga nkoro cia baingi ndeni ya gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe ahara indikiririte mukuru umwe kuma ntere cia chera wheelchair ya kuthiyaganio na msera tumitwe Facebook akoretwo agendaga na matina na akibingiritaga untu akaga wheelchair twamonetela wheelchair na into cia kuria na twona mzee karingirwa ni stroke nena thinesu for long agaba gukinya muci uyu barethira ti mukuru uyu gake we na thina ende wana gachuchu gake kari na thina ya kuthia amwe na thina ya kwaria ngida kwa ngona shida ya Mungu na ngiomba kama mwanadamu nisaidia na classes za kutembea juu ukitembea wana na tereza anguka muciini ucio kwina nthakeriku yaciarua ena thina kagirikaga ena thina niwe na kwenda walking crutches lakini enda karia kena kama thina ya maguru mathatu antu bamuche bagicokeria gikundi giki nkatho inene na kwirecha mathina maria bagukurukira. Thank you muno bwa mbele nuntwa kuleta utethio bubu. Okay, mbele mzee aragendaga na matina anokegwa nikio rwathiite kana umite nja gwota kariua ukethagira movement yake ila ina thina sana na twina kagari gaka riu at least movement yake gakorwa afadhali na mimbi mathina maraca kuma ni out of gwikara nthi flat takwimba maguru ugu kulwara matina either tairondo ugu mathina mau thaino itukumea mateoneka ringi amefanya vizuri kusaidia sisi yangu hapa amaishi kupitia shida na nimefurahi pia ndio atatembea na matako tena na ngita kumbariki ngumuciokeria nkatho sana nundu wa kundetera kio tunyamu twa kuria mwanenkera gwira munene wa mati agwika wega muno andetera gintu gia kuthiicaga nakio iva kuthii na matina ara indi mbito erutitwe kiri antu bawendi bwega kwibumiria na gutetheria muci uyu katukuromba untu tukumuletera wheelchair na nitukwona bantu bena utethio twa cibitari another welo wisha ukiatethererie kenda mucio tuonekana nugutetheka tuthie togu gatunkira leaders na welo wishers mucio wina thina nontu ndakeshu itana thie skuru na nwende kuthie skuru na kuromba into angitethio nacio na tuka antoinde tukaomba kuwata na njara tugatethia this family anangai ari gura guturathima kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo na toka wibwega nontu bwa antu bawendi bubwega guciumire na kwithirwa bagitetheria mukuru uju mwathanite na mbere kwithirwa agikutharima na kinya wenga kuromba mutegiri wa Meru TV ukona kuri na antu gukwendeka gutethwa ukethira wina nkoro ikiao no komba kwithirwa ugitetheria na mwathani agete na mbere kwithirwa agikutharima
Nande ngeria gukwira ati ripoti yu ya murimi wa mbogo nayo mbakuthirwa gitwikira gatanta ndito cietu gorogona ruga ngakuri bwega no ntubogo twata mbaru gututhingatira kiri mitandao yetu ya Meru TV na kinya Meru TV digital tero YouTube mwathanete na mbere kwithirwa gikuthani masana na tutugeta na mbere gukumenyithia mantu jonthe jara twithiritwe tugikuthuranira na ngakurikania Meru TV nande turi kinya Nairobi ugeta kiri signet yeku wa Miskan ukomba kwithirwa ukiona Meru TV